مگر ناڵێ لا یۆستەوشەنەوەی سێڕە گەل سێرەوە نهمین فستیوالا شانۆی یا ئامەدێ ku di hejdeyê Nîsanê de dest pê kiribû berdewam dike. Ji bajarên Seqez û Urmiyê yên Rojhilatê Kurdistanê jî du komên şanoyê beşdarî festîvalê bûn. Koma Ronya bi lîstika Odîb û koma Argeş jî bi lîstika efsaneya Hespên Azad di festîvalê de ciyê xwe girtin. ئۆدیپ شانۆنامەیەکی کۆنی یۆنانە گەڕێتەوە بۆ 2400 ساڵ لەمەوە پێشکە کەسێک بەناو سۆفۆکلۆس نووسیویەتی و باسی لەسەر کێشەیەکی دەرونی هەتایی مرۆڤەکانە. Helbet dema dibêjin şano, dîzayn, dekor û cilûbergên lîstikvanan jî têne bîra mirovan. Dîzaynera Koma Argeş hem qala beşdarîkirina xwe û hem jî qala beşdarbûna lîstikvanên Rojhilat a vê festîvalê dike. Ez pir kêfxweşim ku em îro di bajarê Amedê de ne. Şana me efsaneya Hespên Azad ku bi zimanê Kurdî kurmancî bû û me di Urmiyê de ew danî yani hat nîşandanê û piştî wê jî cara duhê ku hatiye nîşandanê di vê derê di vê festîvalê de bûye. Bi wariya min festîvalekî pir dewlemend e. Hem lîstikvan û hem jî derhênerên Rojhilatê Kurdistanê dibêjin Festîvala Şanoyê ya Amedê di hunera wan de azmûneke baştir çêkiriye û di hêla nêzîkbûna çand, şêwezar û diyalektê de jî ew zêdetir nêzîkî hev bûne. گرنگ ئەوەیە شانۆکاری کورد لە دەوری یەکە کۆبینەوە نسخەیەک بۆ شانەی کوردی وە پێچین لەسەر بارودۆخی کوردستان قسە بکەین و هەر شوێنێک کە شانۆ و فستیواڵی کوردی لێبێت دڵنیام نەهەر من هەر شانۆکارێکی کورد پێی خۆشە بەشدار بێتیایە. بە یەک و زیاتر ئاشنا بووین لە زوان فەرهەنگی یەکترین زیاتر تێگەیشتین و یەکترینماندی خۆی زیاترین خۆشی بوو بۆ ئێمە و دواتر کارەکانی تر ئەبینین ئێمە شانۆی جۆراوە جۆر ئەبینین لە ئەم جۆرە فستیواڵەکان. 22 نفر ئەو بوون یەسا قزێ بوون و 10 نفر ژەمە بێژە ئەم ژوور میهاتن فستیوال گەلێک باش بوو باش بڕێوە چوو و فستیوالێکە تێرۆتژی بوو و کاری باشی هاتبوون به فستیواله باش قدیه هاتنا. فستیوالا شانۆyê ya Amedê dê heta 27 Nîsanê her roj bi nîşandana du lîstikan û gotûbêjekî berdewam bike. Festîvala şanoyê bi rêveberiya şanoya bajêra Amedê û piştevaniya şaradariya bajarê mezin a Amedê têl darxistin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed. Okay.